Tokratno kinotožje posvečamo Andreju Marušiču, ki je bil med drugim tudi za risanke. Upočasen, ne odnehaj, za las me zmagaj, drugi, to, za las drugi, ja, to je moj fan. Videl sem vas na tribuni, kaj ste sploh hoteli od mene? Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Od letošnjih Oskarjevcev sta dva za glavo višja od ostalih. O Danielu Day-Lewisu, ki je pribil študijo moči Tekla bo kri, smo že govorili. Tokrat pa vzemimo v precep še Brada Birda, prejemnika kipca za animirani film Ratatouille. Zato preletimo zgodovino animiranega filma in se ustavimo pri Pixarjevih risankah in posebej pri vseh treh Birdovih celovečernicah, zaradi katerih pa je človek že postal en najbolj cenjenih pripovedovalcev zabavne industrije. Enako kot film ima tudi animacija stoletno svetovno zgodovino in tudi tu so glavni Američani. V njihovi zgodovini pa so najbolj pomembne tele tri letnice. 1937 je leto Sneguljčice in sedmih palčkov, prve zvočno sinhronizirane celovečernice v Technicolorju, s katero je Disney pokazal sredinec Hollywoodu, ki je prej pokazal strašansko nezaupanje do projekta, češ, kdo neki bo pa gledal 90-minutno risanko, halo. V zlatih letih okoli Sneguljčice je Disney naredil iz animacije dvoje, posebno umetniško formo in industrijo. Obenem je dorekel klasično animacijsko estetiko, ki so jo povsod posnemali. Do prihoda računalnikov tu ni bilo koraka naprej. And that he will carry me away to his castle, where we will live happily ever after. Fine, fine. Now take a bite. Naslednji mejnik 1994. Levji kralj je postavil zadnji standard tradicionalne animacije. Že naslednje leto pa je prestol prepustil svetu igrač. Prvi Pixarjevi celovečernici, ki je z zdaj računalniško generirano estetiko nadomestila Disneyev model. In to je to. To je v grobem zgodovina risank. Ok, v Angliji so narisali izjemno živalsko farmo in vemo, kako učinkoviti so lahko japonski animeji in Aardmanov stop motion. Ampak po finančnem uspehu in popkulturnem vplivu se nič ne kosa z Disneyjem in Pixarjem, ki sta zdaj celo eno samo skupno podjetje. Get to your stations, let's go, go, go! Yeah! I can't help but smile when I think about Brad Bird. This guy is more intense than Remy the Rat is in the film, really, when it comes down to it. Boom! Brad loves directing physical comedy. He's a genius at that. Can you overshoot that lip smack at the end? Yeah. In že smo pri Bradu Birdu, ki je lani srečal Abrahama, kot najstnika pa sta ga zaznamovali ključni srečanji z mentorjem Miltom Kalom, enim od Disneyjevih 9 modrih mož, in pa z današnjim delodajalcem Johnom Lasseterjem. Predtem je Brad Bird dokaj hitro prišel do lastnih projektov in prvi veliki je bil Iron Giant za studio Warner Brothers. Oh, that's a Tomo, the Metal Menace. He's not the hero, he's the villain. He's not like you. You're a good guy. Like Superman. Oh, you're hungry, aren't you? But I don't have any metal here. Just follow me. Okoli Zemlje zaokroži Sputnik, nanjo pa pade jekleni velikan, ki ga najde osamljen fant in ga obvarje pred oblastjo, ki rada proži peteline.
Zgodba zmeša E.T. vesoljčka in Supermana, lik dečka pa spomni na Gašperja iz stripa Calvin and Hobbes in na brzega iz risanke The Incredibles. Iron Giant očara s srčnim scenarijem in gibkostjo pripovedovanja, ki je najjača Birdova konstanta. Poznavalci so jeklenka vzeli za svojega, zaradi nerodnega oglaševanja bratov Warner pa je Iron Giant ostal spregledan. I was born right down there. No, look out for the cow! V Pixarjevi zemlji, ki jo sestavljajo poglobljeno raziskovanje in tehnologija zadnje fronte znanja, pa je Brad Bird pognal do svojega optimuma. Najprej je vodil izdelavo neverjetnih, zgodbe o družini superherojev, ki mora nekako shajati v neherojskem vsakodnevu, in nastala je že malo predobra stvar, ob kateri zbledijo še odlični izdelki. Nekje v tem času se je pri nas uveljavilo obvezno sinhroniziranje, ki je pri neverjetnih odlično. Bravo! Ni važen, kolikrat reši, on je kar naprej v nekih novih težavah, se veste, kaj mislim. A ga ne bi mogli rešiti enkrat za vselej? A kaj? Resno mislim. Ko čistilka sem, mal prej sem spucala, bi bilo lahko čisto vsaj 10 minut. Prosim. Čakajte, reš ostaje, nismo še končali. Včasih bi rad živel preprosto, tako malo se proba umiriti, imeti družino. Nazadnje so torej pri Pixarju pod vodstvom Brada Birda zrisali animiranko Ratatouille, opodgani s silno ljubeznijo do hrane in genijem za kuho. Verjetno vsi sanjamo nemogoče sanje, ki jih podnevi vseeno zasledujemo. In kaj je bolj odfukanega od podgane, ki želi kuhati v Parizu? Recimo Ratatouille, ki zgodbo spelje do konca. Za razliko od neverjetnih, pa je naša sinhronizacija tu žal obupna. Cenex, namreč distribuder, Cenex distribudider, evo ti tole za tebe Cenexa distribudiderja. To pa zato, ker ste pičkava materina poslali v kino samo sinhronizacijo. Kje je angleški original? Naj vas peče vest do konca sveta. Cenex distribudider. Naslednjič hočemo original, ok? Ker drugač bom prišel enega res. Mare boš šel zraven. Ja. Tuva? Marta? Ja. Na pičko jih gremo vsekati. You know what I'm craving? A little perspective. Peter O'Toole agreed to voice Anton Ego. I don't like food, I love it. He is a food critic, kind of a god figure. Tell me, Ambrister, how could it be popular? Že poleti pa bodo pri Pixarju pokazali 9. celovečernico Wall-E. Drzen projekt o zapuščenem robotku, ki bo v vsem filmu menda spregovoril le parkrat. Pixar pa je medtem postal kraj, kjer se da narediti svašta, ne samo risank. Naslednji projekt Brada Birda bo tako navaden, neanimirani film z naslovom 1906 o veliki romanci med velikim potresom v San Franciscu. Nekako pa smo že pomerjeni, da mu bo uspelo nekaj manj cenenega od Cameronovega Titanika. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Mazohisti, pozor! Nemara se spomnite podobnega, a nasprotno skrajno neprijetnega prizora iz lanskih Transformerjev, kjer se banda robotov skuša poskriti ob fasadi junakove hiše, pri tem pa govori traparije. Poglejmo si, kako to počnejo mojstri. Little chef? Little chef? Oh, hey, little chef. I thought you went back to the apartment. Then when you weren't there, I don't know, it didn't seem right to leave things the way that we did, so... Look, I don't want to fight. I've been under a lot of, pressure.
A lot has changed in not very much time, you know? I'm suddenly a Gusto, and I gotta be a Gusto, or, you know, people will be disappointed. It's real weird. You know, I've never disappointed anyone before because nobody's ever expected anything of me. And the only reason anyone expects anything from me now is because of you. I haven't been fair to you. You've never failed me, and I should never forget that. You've been a good friend, the most honorable friend a guy could ever have. What is this? What's going on?